Lontong balap. Pakai apa aja itu, Pak? Tem. Ada lento, tahu, sama Oh. tahu. Oh. Ini khas Surabaya ya? Iya. Dengan Pak siapa, Pak? Bapak siapa namanya? Mahfud. Pak Mahfud, orang Surabaya, Pak ya? Iya. Oh ini ya? Iya. Apa pakai tauco? Oke ya. Ah, tauco ya? Toge sama tauco enggak? Sambelnya? Sambal boleh? Wah, pakai kecap. Pak. Pakai kerupuk, Pak ya? Kerupuk. Kerupuk ya. Mantap. Oke. Wis. Kerupuknya berapa Pak? Satu aja. Ini sate apa ini? Sate kol, Pak. Kerang itu ya? Kol. Kol apa itu? Oh iya cocok itu Pak. Untuk balap sate cocok. Iya. Cocok ya? Nah, ini adalah lontong balap. Oke. Muncul. Makanan di Ponorogo. Macet bro ya. Makanan di Ponorogo kan muncul. Kok kemarin gak ada metu ya? Kapan tuh Pak? Enak kami biro 125 ya? Ini murah dah ini. Oh, lagi murah ini. Lagi murah ini. Lontong balap. The silicone chip inside her head gets switched to overload. Nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And Daddy doesn't understand it. He always said she as good as